Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Senideo, aitor ditzako humiltasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Kristo, erruki. Kristo, erruki. Erruki, jauna. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guztiz antzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainkoa guztidun beti erekoa. Egizu zuri eskenirik bizi gaitezela beti. Eta bihotz lehialez zerbitza zaitzagula zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gehi eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrere bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Paulo apostoluak erremotarrei, zein dio, badakit onik ez dela nire gan, hau da nire aragi egina, oin izan nahi, bai, nire esku dago, baina egitea ez, egin nahi dutana onar ez dut egiten, eta egin nahi ez dutana gaizkia egiten dut. Nahi ez dutana egiten badut, ordea ez du nik egiten. Neregan dagoen pekatua baizik. Beraz, lege hau sentitzen du neregan. Ona egin nahi dudalarik. Gaizkia heldu zait aurrera. Nere barren gizonari atsegin zaio jangoikoaren legea. Baina nere korpus ataletan beste lege bat dut ikusten. Nere adimenaren legeari burruka egiten diona. Eta nere korpus ataletan den pekatuaren aginpean naukana. Gizon doakabe ni, nor eskatuko nau, egioz korpus ontatik jangoikoa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eskerra berari. Jaunak esana. Jauna
begirada ark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna zuekin. Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zion jendeari, odeia sartaletik altxatzen ikusten duzuenean, berehala esaten duzuen, euria dator, eta hala gertatzen da. Egoak jotzen duenean, esaten dezuen, sargori egingo du, eta hala egiten du. Itxura zale maltzurrok, badakizue, lurrari eta zeruari antzematen, eta nola zestiozue antzematen oraingo garai honi. Zergatik ez duzue zeuron burua zepaitzen zer den zuzen. Zure etsaiarekin agintarietaraz zoazelarik, egizkizu bidean egine alak arekin pakeak egiteko. Epaile harengana eraman ezaitzan. Epaileak ertzainaren esku utziko baizaitu eta ertzaina giltzapean sartuko. Haranik esan, ez zera handik aterako azken txampona ordaindu arte. Jaunak esana. Esan genezake, Jesusek gaurko evangelioan bi gauz eskatzen dizkigula, edo bi gauzetara gonbidatzen gaituela. Alde batetik, errealitateari nola baite erreparatzera. Garaietako zantzuak, garaietako zeinuak, nola baite dauden gauzek eta halako esan genezake mentalidade irekia eukitzera gauzak juzkatu, egoera ikusi eta hori dena. Eta beste aldetikan ere gure buruari erreparatzeko eskatzen digu Jesusek. Nola baitere, pentsa dezagula guregan zer egiten dugu ongi, zer egiten dugu gaizki, halako irizpide zuzen batzuk eduki behar ditugula. Eta ez, esan genezake guk errua sentitzeko edo gure burua gaizki bezala ikusteko, baizik eta guretzako mesedegarria delako halako jarrera bat edukitzea. Sin duda, digamos que Jesús en este evangelio lo primero que nos habla es de los signos de los tiempos. Y nos dice, veis que aparece una nube y decís, viene la lluvia, y sucede así. Y veis que sale el viento del sur y dice, va a haber bochorno, y efectivamente sucede. Dice, sabéis ver esas cosas y sin embargo no os dais cuenta de los signos de los tiempos. Por eso quiere que tengamos una actitud como atenta. Estamos al final del año litúrgico, que no termina igual que el año cronológico, sino que termina más o menos siempre un mes antes. A finales de noviembre celebraremos la fiesta de Cristo Rey y luego ya el primer domingo de Adviento comienza el año litúrgico nuevo, con el que ya litúrgicamente cambiamos el ciclo de las lecturas de los domingos y empieza un año litúrgico nuevo, etc. Y en este final, en estas últimas semanas del año litúrgico, nos aparece un poco, sobre todo, lo que podemos llamar, o se llama en teología, la tensión escatológica que nos pide Jesús, que estemos atentos, tanto a los signos de los tiempos, a nosotros mismos, que no olvidemos que la vida no es algo eterno, que no estamos aquí para siempre, sino que tenemos de alguna manera que mirar más allá, en el sentido de que si nosotros solamente nos quedamos en lo material, solamente en lo de cada día, nos estamos olvidando de una parte fundamental también de nuestra vida.
no es para que vivamos con angustia. Jesús no quiere que vivamos con miedo, no quiere que suframos con este tipo de consideraciones, al menos no desde el punto de vista espiritual, porque en todo momento del Evangelio nos ha querido transmitir confianza. Quiere que sepamos que Dios es como un padre que nos quiere, es como un pastor que no quiere perder ni una sola oveja, es un padre bueno que está dispuesto a perdonar lo que sea. Por eso quiere que sintamos esa confianza, no quiere que pensar en Dios o pensar en el juicio de cada uno o pensar en la vida eterna nos haga sentir angustia. Quiere que nos haga sentir esperanza, eso es lo que quiere Jesús, porque Dios nos quiere. Pero tampoco lo que no podemos hacer es olvidarnos de esa realidad y pensar como que vamos a estar siempre aquí, o que por eso quiere Jesús que estemos atentos en esa tensión escatológica que tiene como una doble vertiente. Por un lado, el final de nuestra vida, que no sabemos el día ni la hora, y por otro lado también el final del mundo, es decir, que ni siquiera el mundo es eterno, es para siempre. No sabemos cómo sucederá ni cuándo tampoco, no sabemos si habrá una guerra nuclear terrible que explote el planeta en 1000 pedazos, o vendrá un meteorito gigante que nos reventará, o no sabemos cuál será, pero tenemos que tener en cuenta que ni nuestra vida, ni la tierra, no son cosas eternas. El único que es eterno es Dios. Y en esa consideración quiere que sintamos esperanza porque Él nos ha hecho y estamos en sus manos. Por eso es algo que quiere que tengamos. Y luego también, y con esto voy a terminar, en el Evangelio de hoy nos aparece esta idea que quiere Jesús, que tratemos de arreglarnos unos con otros. Es decir, una idea que el amor a Dios nos tiene que llevar al amor al prójimo, quiere que busquemos siempre la paz y la reconciliación. No quiere decir que siempre vayamos a conseguir, porque como somos humanos ilimitados, muchas veces hay distintos factores que nos impiden llegar a eso, pero sí que tenemos que tener esa voluntad. Por eso dice, intenta arreglarte con tu hermano antes de llegar al juez, para que no sea que luego te pongan en la cárcel, etc. Pero no es que nos quiera asustar con esta idea, sino lo que quiere sobre todo es que nos demos cuenta de la importancia que tiene el tratar de intentar arreglarnos, entendernos, pedirnos perdón unos a otros y perdonarnos, tratar de buscar esa vida de paz, de reconciliación, tanto a nivel uno consigo mismo, uno con los de casa, uno con los del pueblo, uno con y los pueblos entre sí también. Vemos, ya con esto termino, una situación en el mundo que es preocupante, porque hay tantas guerras, tantos lugares. Ahora estamos viendo en Tierra Santa una situación terrible de cantidad de muertos, lo cual, claro, genera mayores impotencia, odio, rabia. Luego hay unos de un lado, otros por otro, y tenemos que intentar de alguna manera tener esa perspectiva desde el ámbito pequeño, de tratar de buscar no tener esos odios, no tener, sino al revés, buscar paz, reconciliación, porque es algo que es bueno para todos, para cada ser humano y para las sociedades. Cuando hay tranquilidad, paz, reconciliación, es algo que le hace bien. Le pedimos a Jesús que nos dé luz para discernir los signos de los tiempos, para discernir también nuestro trato con los demás que tenemos alrededor. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Bakearen alde eskatuko dugu, batez ere eskatuz, lur santuan, Ukrainan eta munduko beste leku askotan ere, akaso notizitan agertzen ez direla, baina baita ere gerrak eta sarrasiak eta dauden guztietan bakea, justizia eta maitasuna nagusitu daitezen, eskal ezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu Manuel Arregi, Otilia, Arnaldo, Teresa jaunak ere baitan hartu eta handi gure alde egin dezaten, eskal ezaiogun jaunari. Entzule jauna, bihotzez egiten
Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zerbitzari egituen sakramentu honek garbi gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna aita guztiz santu jangoiko alguztidu beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharri, baina zure doaiak egu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri egin handia dutzen, baina bai guri salbamena ematen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, aingiru taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen dugula. Ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau ere gorputza data zuentzat emango dena. Afaldoan berdin kariz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta eran guztio kontatik, hau nire odolaren kariz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire odolari. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zaudik dagoen zure elizar. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako
Eta gizarte guztietan, zure handizune izan diren santuek egin batean horrek zaitzagun. Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honen bineta honetan, zure eta jangoikoak guztion horri, Espiritu Santuarekin batean, horretan zak guztia, gizakiak izaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure eta zerretatzena, sartu dezakeik zure izena, etorri zure erreinoa, egin zure erazteko amazela horregatik, enrain gaurreko ogia, barkatu gure zorak, gure presokoen barkatzen dituzte, eta ez dut Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan. Zure erruntzuri esker pekatutik garbi bizi egitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman jozu elizari pakea eman batasuna. Errege bizti baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin. Eman jozue pakea. Jangoizu egin dutxar, Zuen zerezu dutekatua, erruki jauna, angelkoaren dutotza, zerezu dutekatua, erruki jauna, angelkoaren dutotza, zerezu dutekatua, eman dutuz bakea. Hona hemen jangoikoaren dutxar munduko pekatua kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak.
hartzea balia dakigula jauna, bizitza honetarako laguntza izan dakigun eta betikorako argi. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, beka zaitzatela jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak,